Ndagusuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Nge nitwa Jean Bosco Abayisenga, tuje muri cya gice cyacu cyo kukubwira byinshi bitandukanye kuri siporo, aho tugiye kwibanda cyane kuri Premier League. Mu minsi ishize nakubwiye icyo bita Premier League Review Part 1, aho twagaritse ku ma equipe arimo Arsenal ndetse na Manchester City. Kuri iyi nshuro tugiye kugaruka ku ma equipe arimo Chelsea, Liverpool, Manchester United ndetse na Newcastle. Ubundi duhite duclosinga, ubundi igice cya gatatu tuzaza tuje gusoza ni finale, aho tuzaza tuje gukora prediction uko tubona amakipe azitwara bigendanye nuko yiyubatse. Ni ikiganiro turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Rero niba wifuza kukarangura gutanga komande, dore ko kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board, bahamagare kuri nimero 0788651468 cyangwa basange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Reka nkwe ikaze ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Tugiye guhera kuri ekipe ya Manchester United. Ikaze rero. Kuri ekipe ya Manchester United, ni ekipe mu mwaka w'imikino ishize yabaye ya gatatu muri 2022-2023. Ni ekipe yabaye iya gatatu nyuma ya ekipe ya Manchester City yatwaye igikombe ndetse na Arsenal. Manchester United yaje kuba iba iya gatatu. Twavuga ko ni ekipe itaragize ibihe twakita byiza cyane, ariko nanone ku mwaka wayo wa mbere by'umwihariko kuri Erik ten Hag nyine nk'umutoza mushyashya, nekereza ko yari positive, byari resultat ziri positive ku buryo kuri we abona ko nta kibazo na kimwe yigize abigiraho. Mu by'ukuri yinjije umunyezamu Andre Onana, yinjiza umwataka Rasmus Hojlund, ndetse biravuga ko igomba kwinjiza n'uwo bita Sofiane Amrabat n'abandi benshi batandukanye. Ariko kuri iyi ekipe icyo abantu bari kwibaza, ese ekipe ya Manchester United ni ekipe ishobora gutwara igikombe cya Shampiyona? Kuko urumva niba ubaye wa gatatu, egare kuba gutwara nyine egare kuba title contender umwaka ukurikiyeho. Abantu bamwe bati nibyo, abandi bati sibyo. Ese birashoboka? So mu mboni zacu rero by'umwihariko reka mere ku kijyanye n'umutoza Erik ten Hag. Erik ten Hag ni umutoza waje agerageza kubanza gukina Toto Football, cyangwa se nyine umupira yari asanzwe akina muri Ajax, kuko Ajax ni ikipe ikina Toto Football by'umwihariko nk'Abahorandi, ariko abona ntabwo birakunda. Ndibuka icyo gihe yatsinzwe na Brentford ibitego 4 mu minota nk'ingahe. Icyo gihe yahise ayivaho atangira gukina noneho nawe reka mvuge ngo nirwaneho, uko abakinnyi be bashoboye atangira kugenda bikina, biranamukundira. Marcus Rashford ajya muri form, muri make yaritse abakinnyi be bakina mu bwisanzure, ari nabyo byahaye Marcus Rashford gukina nyine uko asanzwe akina. Gusa nyine rimwe na rimwe ugasanga yamushyize kuri point kandi atari wo mwanya we, icyo gihe bikagorana. Ariko nyine kubera ko nta mwataka bari bafite, yagombaga kubikora. Ariko n'ubundi ukabona ni Manchester United iri gukina nta mwataka, Marcus Rashford n'ubundi yaba ari kuri uwo mwanya, n'ubundi ukabona ari gukinira mu mpande. Byaramukundiye Marcus Rashford abona ibitego, Bruno Fernandes yabibona, Anthony akagenda afasha rimwe na rimwe, Jadon Sancho bajya gusoza sezo ubona yaragarutse. Kuri Manchester United ukabona ko ni ekipe yagiye isunikwa nyine na karite individuelle umwaka ushize, kuko habuze gato ngo itakaze na Big Four. Ariko ku mbaraga za Casemiro kuri Mediane, ubona ko rwose yari arimo yikontrola neza mu buryo bumwe, ibitego, assist ndetse na contribution mu mukino. W'umukinnyi wabaga umeze nka kapiteni Bruno Fernandes, imbere ye ukabona ko ni umukinnyi nubwo nta karite zindi zo kuyobora abagenzi be, ubona nubwo wenda ari kapiteni, ariko ni umukinnyi ushobora kuguha assist, ibitego. Kuri Marcus Rashford nawe umeze gutyo, defense ya Lisandro Martinez ukabona ko ni equipe iri kugenda ibyitwaramo neza. Ariko soza kuri Manchester United, ku giti cyanjye ntabwo ari ekipe ishobora gutwara Shampiyona nk'uko benshi babitekereza. Sorry ku bafana ba Manchester United, ndaza gutanga impamvu ebyiri zitandukanye. Impamvu ya mbere, kumbwira ngo Erik ten Hag ni umutoza ngo umaze kuba wa gatatu, nibyo sebo no
ku mwaka we wa mbere ubaye wa gatatu ni ibintu byiza, ariko nta touch y'umutoza, nta tushe y'umutoza twigeze tubona muri Manchester United ku buryo tuvuga tuti dore Erik ten Hag, tukabona Manchester United iri gutambaza tukavuga tuti dore nguyu Erik ten Hag. We icyo yakoze yagerageje gukuramo abakinnyi barimo CR7 nyine babandi batari kumwumva neza, agerageza guhuza abakinnyi none habaho bwisanzure, ibyo biramufasha. Ariko ntabwo ibyo bishobora kugufasha gutwara igikombe cya Shampiyona, ntibishobora kugufasha gustragulinga noti gutwara igikombe cya Shampiyona. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utware igikombe cya Shampiyona nuko ikipe bifite identity yawe. Usibye hano muri Afurika wenda ikipe ishobora gutwara igikombe ariko nta identity y'imikinire ifite, ariko mu gihugu cy'Ubwongereza mbere y'uko utwara igikombe ugomba kuba ufite identity. Tuzi ngo Erik ten Hag akina gutya, ubaka kanya Arteta ushobora kumbwanga akina gutya yiganye Pep, ukabibona kuko hari tushe y'umutoza nyine muri equipe ya Arsenal. Ariko muri Manchester United aka kanya nta tushe twigeze tubona. Ashobora kuza kuyigaragaza muri iyi sezo, ariko ntabwo ushobora kuzana tushe muri sezo imwe ngo already bishobore guhita bikunda. Ndetse hari n'igihe ushaka kuzana tushe yawe muri make ukarekura ibyabanje, muri make ibyo wakinnye sezo ishize ukabireka ukabati kanzane tushe noneho maze kuzana n'abakinnyi banjye ngewe niguriye, ukabona ugasanga nibwo byanze, kuko urumva nibwo bugiye gutangira. Kuko urumva mbere wakoreye kuri pressure muri equipe ikomeye, ugomba kuza muri Big 4 urabikoze sebo, ariko atari kuri tushe yawe, ariko nk'umutoza ukomeye ushaka kuintroduce tushe yawe. So icyo gihe birakugora kubera yuko bishobora kuza kuba byakugora. Ndaza kubaha urugero kugira ngo muhite mubyumva. Umutoza yasimbuye bamwita Ole Gunnar Solskjaer. Uyu mutoza nagira ngo mbabwire ngo mwaka yatoje Manchester United yabaye wa gatatu hafi muri make yagize competition na Pep Guardiola, arakompeta ku buryo twese twabonaga ko Manchester United umwaka ukurikiraho iraza gutwara igikombe. Ariko umwaka wakurikiyeho niwo mwaka uyu Ole Gunnar Solskjaer yaje kwirukanwamo. Kubera iki rero? Ibyo ngibyo nyine araje arastragolinze nyine nk'umuntu wabaye muri Manchester United, azi icyo bisaba guhuriza hamwe abakinnyi, arabikoze yego, ariko nyuma yaho yahise avuga ati noneho reka nubaka ubwami bwanjye. Uko kubwubaka ntibyamukundira, kubaka tushe yawe ntibyagukundira. Iyo bitagukundiye nta kindi ni ukwirukanwa. So kuri Erik ten Hag ntabwo mvuze ngo ashobora kwirukanwa, ariko nyine iyo tushe ye ishobora kudahita ikunda, kuko ntabwo introduce ikintu kimwe mu mwaka umwe ngo gihite gikunda. So bivuze ngo Erik ten Hag akeneye undi mwaka wo kwiga, hanyuma wenda umwaka ukurikiyeho bitewe n'ukuntu azaba yitwaye muri sezo iyi ngiyi, tukaba dushobora kugena ko ashobora gutwara igikombe. Ariko aka kanya ntabwo ariko mbibona. Kuri equipe ya Newcastle ntabwo ndaza kuyivugaho ibintu byinshi. Equipe ya Newcastle ni equipe ubona ko nyuma yo kugurwa n'abanyakatari, ukabona ko nyine izanya abakinnyi bafite experience, ukazana n'umutoza ubona ko nawe utuje. Icyambere yarabanje ayikura muri relegation zone, ku mwaka we wa mbere yayigiriye 12, umwaka we wa kabiri ayishyize muri Big 4. Uyu ni umwaka wa gatatu yatangiye atsinda Aston Villa ya Unai Emery ibitego 5. Ni equipe ya Newcastle yazanye umukinnyi Alexander Isak mu kwezi kwa mbere, umukinnyi witwaye neza muri Espagne muri Villarreal, akaza agakomereza ariko akagira ikibazo cy'imvune nasoze saison, atangira atsinda ibitego 2 iri forfait attention. Ni equipe yazanye uwo bita Tonali mukuye mu Butaliyani, umwe mu bakinnyi bazi gukontra baro, umwe mu bakinnyi bafite imbaraga, ubona ko nyine afite ikintu cya Italian soccer, like nyine kwa kunda abataliyani bakina na baro, bakina baro yihuze nyine y'imbaraga na bintu byo ubona ko ako kantu kuba kari muri Mediane. Akaba afite uwo bita Guimaraes umunya-Brazil ukina muri iyi equipe, ndetse ugashyiraho n'uyu Alexander Isak kuri attack. Ntekereza ko ni kimwe mu bintu bishobora gufasha equipe ya Newcastle, ndetse nta gihindutse mu ma equipe ane ya mbere. Iyi equipe nubwo tutari twakora prediction tugomba kuba tubigarukaho, ariko iyi ni equipe ya Newcastle nyuma yo kugaruka mu marushanwa nyafurika y'Iburayi. Ibi ngibi ni ibishimangira ko bafite projet. Bo birinze guhita bajya kugura amazina maremare, ndavuga Newcastle baragenda bazana average players, babazanira umutoza ushoboye kubahuza, arabikora. So ubu ngubu step ikurikiyeho noneho nyuma yuko tugeze i Burayi tukaba dutangiye shampiyona y'Ubwongereza,
turi kwitwara neza umwaka umwe imyaka ibiri tukaba tubashije kujya muri Big Four, noneho why not tutaza ku isoko tugagura ba bakinnyi bakomeye, kuko ubu kuri Newcastle biragoye ko yakwapurecinga umukinnyi ukomeye, ariko igihe icyo ari cyo cyose baba bakoze ibyo birashoboka cyane. So ntekereza ko kuri Newcastle dushobora kuyiha nayo nk'uyu mwaka bitewe n'ukuntu izitwara, noneho tugatangira kubona ishusho ya Newcastle nyayo, kuko ni nacyo gihe izaba ifite ubushobozi bwo kwapurocinga abakinnyi b'aba pro, abakinnyi babandi tuvuga nk'uko Neymar Paris Saint-Germain itamushaka cyane ko amafaranga barayafite, ugasanga nyine bakoze cyangwa se bateye nk'intambwe, baragiye bazanye nk'uwo Neymar, baragiye bazanye nk'uwo Caicedo, why not n'abandi bakinnyi baba bari kwitwara neza. Ibi ngibi bikaba byayihesha kuba yakomeza kuba ikipe y'urutare, cyane ko Newcastle ni imwe mu mayikipe akunzwe cyane utondetse amayikipe atanakunzwe cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Nawe ubikorera ubushakashatsi ku giti cyawe, ekipe ya Newcastle United nyuma ya mayikipe arimo Man U, Liverpool ndetse na Arsenal, iyi ekipe ya Newcastle ihita iza aho hafi. Liverpool, Chelsea bitewe n'uko zanatangiye umukino ziri gukina nyine zahuye, ndavuga shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza ndazijyanirana. Icyambere reka mere ku makuru avugwa muri aya mayikipe yombi. Liverpool mu minsi 3 ishize yatangaje ko yamaze kumvikana na Moise Caicedo, ibyo nabigarutseho mu minsi ishize. Ariko nyuma y'amasaha make ati Caicedo ati njyewe ntabwo najya muri Liverpool bitewe n'uko ntamaze kumvikana na ekipe ya Chelsea. Bari barumvikanye mu kwezi kwa gatanu, kandi njyewe ndi umugabo uhagarara ku ijambo ryanjye. Ibyo birarangira bajya no gukina banganya igitego kimwe kuri kimwe ku munsi w'ejo. Ubona ko ni game ikomeye, by'umwihariko credit cyane kuri Mauricio Pochettino wagaragaje ko afite touch. Nyuma yaho uyu munsi mu masaha ya saa sita sangahe nibwo byatangajwe ko Moise Caicedo yamaze kwemeranwa na Chelsea kuri miliyoni 115 akerekeza muri Brighton and Hove Albion. Ariko Chelsea byari byavuzwe ko inashaka Romeo Lavia guturuka muri Southampton ndetse ngiracyanamushaka, ariko Liverpool ikaba yamaze no kuba itanga bid ya miliyoni 60 ndetse ikemerwa, bikavuga ko kuri yo na Southampton bamaze kumvikana. Ubwo igisigaye ni Romeo Lavia ndetse na Liverpool kumvikana ibyabo, hanyuma deal ikarangira. Ariko Chelsea nayo ingiri tayari gutanga arenza yo ku buryo ishobora gutanga miliyoni 70, maze uyu Romeo Lavia akerekeza muri ekipe ya Chelsea. Ariko reka tubitegereze tubihanga amaso, ariko kuri ekipe ya Chelsea reka tuyihereho. Chelsea ifite Thiago Silva werekanye ko ari umukinnyi ugomba kuyifasha, ifite James Rechen ndetse ikagira na Ben Chilwell. Abo batatu bonyine, n'undi umwe ushobora kuza ku munsi w'ejo nabonye harimo uwo bita Disasi baguze bamukuye muri Rennes mu Bufaransa. Ubona ko nyine iyo defense yabo bakinnyi bane byabanje kugorana mu minota ya mbere, ariko ubona ko ni defense iri compact, defense y'abatekinisiye, defense y'abakinnyi bose badahubuka, ubona bari calm. Wajya hagati ugasanga Enzo Fernandez, noneho Caicedo niba yamaze kuza, ni Caicedo urakina gatandatu, noneho Enzo agakina nka box to box, umukinnyi urahuza inyuma ndetse n'imbere. Ukabona ko ni mediane igihe cyose Christopher Nkuku araza kuba yakize, ni mediane izaba ikomeye cyane. Ariko wajya imbere ugasanga ni Nicolas Jackson werekanye ko ari umukinnyi mwiza, ariko nanone utari umukinnyi waheka ekipe ya Chelsea. Wajya kureba uruhande rumwe bafite Raheem Sterling uri ku rwego rwo hasi. Wajya kureba Mukayilo Mudrak, ni umukinnyi utari ku rwego. Hari abo bita Bachikoimeka, ni abakinnyi nyine ubona bari squad players bashobora kuba basimbura beza, ariko atari abakinnyi bashobora gufasha. Ntekereza ko kuri Chelsea ishobora kuzagorwa na ligne d'attaque yayo, kuko ku munsi w'ejo irakina hagati Enzo Fernandez, ukabona ko yakoze ibishoboka, ariko wareba shot on target, wareba ishoti baba bateye Alisson Becker yakuye muri komeye ugasanga ntaryo. So ukabona nyine ni ibintu nyine bishobora kuzagora Mauricio Pochettino gukina n'abataka. Si ukuvuga ngo ni umwataka, kuko Nicolas Jackson yagaragaje ko afite abawinga beza bamuhereza baro nziza, ashobora gukora ibishoboka. Ariko Nicolas Jackson byagiye bimusaba ko aza nyuma ya box kuyishaka,
kandi Nicolas Jackson ntabwo ari umukinnyi ufite karite zo gucenga abakinnyi batatu. So iyo uri umukinnyi udashoboye gucenga abo bakinnyi batatu, ni ukuvuga ngo icyo uba usabwa ni ukukinira muri box nk'uko Erling Braut Haaland akinira muri box. So iyo ukiniye muri box biba bisaba ko ufite abaguseriva imipira beza. Chelsea ntabifite, nta nimero 10 ifite mwiza. Christophe Nkunku yaravunitse, nta musimbura aba afite. Wajya kuri Raheem Sterling n'umukinnyi ubona wasubiye ku rwego rwo hasi kuva yava muri Manchester City. Mukayiro Modric ni umukinnyi uza agakina agacenga ukabona ariko nta kindi kintu ari burenzeho. So iyo ufite abo bakinnyi ntekereza ko icyo gihe ikiba gisigaye ni uko ugomba kuba ufite mediane nziza iraza kubikora. Ni ukuvuga ngo nimero 6 Caicedo na Enzo Fernandez ikintu bazaba basabwa ni uko bagomba gukina yego 6 n'8 ariko na nimero 10 bakumva ko ari yabo na wingi bakumva ko ari yabo. Ni ukuvuga ngo nibo moteri ya equipe ya Chelsea. Ibitari ibyo Chelsea bishobora kuzayigora. Igihe icyo ari cyo cyose Caicedo yaza n'ibimukundire Chelsea izagorwa. Ariko igihe icyo ari cyo cyose Caicedo yaza bigakunda, iri forfait attention ku ikipe ya Chelsea, iri forfait attention abantu mutayibara muri Big 4, iri forfait attention kuri equipe ya Chelsea. Kuri Liverpool sasa dusoza. Kuri Liverpool ni equipe ubona ko yego yasinyishije abakinnyi Mark Arista, ijyana umusore bavanye muri RB Leipzig, nari kwibuka izina rye, umwe mu basore bakina ku 8 izana ubona ko yari iri gukinisha n'uwo bita Cody Gakpo ku 10, ifite imbere Luis Diaz ukabona ariko nyine kuri Liverpool ikibazo kiraha. Nibyo ibifite aba center back beza, urabona ko Konate na Virgil bari karume cyane, ariko wajya kureba impande zayo defensive like kudefanda biragenda bite. Impande za Liverpool zose imbere n'inyuma, kuko niba ufite Mosara, niba ufite Andy Robertson, ufite na Mosara, ukaba ufite Luis Diaz, ufite na Andy Robertson, izo ni impande zawe. N'abakinnyi bane bari buze kuba beza kuri attacking, bari buze kuba beza mu gihe cyo kwarinya baro, mu gihe cyo gutanga baro imbere, mu gihe cyo kujya gusatira adversaire. Niba abakinnyi barateza dangerous attack kuri adversaire, kabone nubwo ari yaba ari umukinnyi w'inyuma, ariko n'abakinnyi barakora iki mu gihe equipe yugarijwe. Twarabibonye ku munsi w'ejo, ni Virgil van Dijk na Konate bagoye cyane, ndetse n'uwo bita Mark Arista bagoye cyane na Chelsea, bitewe n'uko niba Chelsea iciye mu mande, cyane ko yari yabibonye ko hagati bitari gukunda, Chelsea kagica mu mande rero nta bakinnyi, nibo bakinnyi Liverpool niyo kipe ifite impande zitayifasha kudefanda habe na gato. Ni ukuvuga ngo nuko bafite Virgil van Dijk, bakagira na Konate bari seriye, bakagira n'umuzamu ufite communication iri ku rwego rwo hejuru. Naho ubundi Liverpool igihe icyo ari cyo cyose izajya ihura n'amayikipe afite wing, kwanga amayikipe nka za Arsenal zifite Bukayo Saka, ba Martinelli, igihe uri guhura na equipe ifite nka ba Marcus Rashford, igihe uri guhura na equipe ifite abataka nka Man City, urumva so ifite ba Jack Grealish. Na Chelsea ku munsi w'ejo ikintu yabuze ni ya ligne d'attaque yayo nyine, kuko iza kugira ligne d'attaque, iza kugira abawinga beza, Raheem Sterling beza, ni equipe ya Chelsea yagombaga kuba yaratsinze. Liverpool rero ku bw'amahirwe bagize, niba hari umuntu ushobora kunyumva, ushobora kugeza ubutumwa kuri Liverpool, nibagende bagure umukinnyi ugomba kubafasha kudefanda. Ibitari ibyo nibahindure system, uwo bita Jurgen Klopp akine system ya 3, kugira ngo byibuze abadefenseri 3 ababyizeye neza ko bari buze kudefanda. Ibindi abo ba Andy Robertson, ba Trent Alexander-Arnold, abashori imbere bagende bakine nta kibazo, ariko afite ligne defensive y'abakinnyi 3, wenda n'umuholding midfielder umwe, ababizi ko abo bakinnyi bane bagomba kumucungera umutekano. Ibitari ibyo Liverpool ishobora kuzagorwa nayo. Izo ngizo tugarutseho, mbagarutse kuri Newcastle. Ubutaha tuzaza tukubwira kuri Tottenham Hotspurs n'andi mayikipe ashobora gukubagana, harimo Aston Villa, Brighton and Hove Albion. Then dukore prediction ya Shampiyona yose. Ntabwo tuzakora prediction ya Big 4, tuzakora prediction y'amakipe 20 uko azakurikirana. It's a prediction, ntabwo ariko bizarangira, ni prediction yacu, nawe uzagira iyawe.
tubana n'uruganda rw'isaro mu biganiro byacu. Niba wifuza kurangura akawunga k'isaro hamagara kuri nimero 0788 655 njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, inshuti yanyu tubana buri munsi. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane.